que tu tuko na papa Kordo wetu, ninampenda sana kwa sababu kuna vision zenye ziko clear. Kuna vision ko flou. Namwambia kuna vision nyingi, tunataka vision kwa bina haisemi. Ni papa Didier atashimama na ndio Kordo wetu atatuambia juu ya vision na mission na breve histoire ya groupe GGB. Karibu baba yetu, tunaweza kupiga mikono kidogo kidogo. Jambo. Jina la Bwana leo sifiwe. Bongo tutakuwa naongea kifupi vike muda ilishapita. Tulikuwa nasema tutaanza ile makazi na sisi tunamaliza. Alors, tutaanza na historia kidogo ya GGB. Sisi tunaongea hapa, lakini hapa tutaongea kwa kifupi. Historia ya GGB haikuanza leo. Ilikuwa kwa zamani GGB kwanza jina yao ni GGB Groupe Gospel Baponami. Donc les élus de Dieu wa Bwana. Wakati GGB ilianzaka haikuwa ka GGB. Ilikuwa ka GB Groupe Baponami. Na haikuanziaka hapa Uvira, ilianziaka Bukavu. Wakati ilianziaka Bukavu, c'était une vision yenye tulianzaka na petit frère mpaka kumgongo. Vike tunonaka mkanisa yetu vraiment encadrement jeunesse ilikuwaka, mais pour que vipande ilikuwa gisona mzile makanisa za leo. Tukienda si le plan technique tukasema ke GGB na koka pale juu ya kufundisha batoto kuimba. Kuongoza batoto jinsi ya kuimba pasa. Lazima kufundisha juu mtu anazaliwa na kipaji yake. Ila une fois mtu anapiga mjeshi bako na ile kipaji yako, tutaiongoza, tunaioriente ikwe ya kuhubiria, ikwe ya profesi, ikwe ya kuimba, ikwe ya kupiga instrument fulani, tutakuangalia, tunakufundisha, tunakuongoza ili watu wengine wanasema kufundisha. Amen. Joyo mission ingine yetukoka nayo ya GGB, c'est juste pour promouvoir jeunesse. Pour le moment, atushimamie, atukazie tena sana ile point parce que tulikiaona ubaimbaji wa mingi tokea msheshi tokea ile akili ke batani produire. Kwa majina naitwa Didier Ndolombo, niko evangeliste de Jésus Christ. Tuko hapa kwa siku ya leo, tuko na furaha kubwa ya kupokea baparents yetu na kuanza ile comité de parents du groupe gospel Baponami GGB. Tunaanzia hapa kusiege hapa Uvira. D'ici là tutakuwa Burundi, Bujumbura, Burundi Rutana, tutakuwa na ile comité, tutakuwa Bukavu 1, Bukavu 2, Kamanyola, Goma, partout là kwenye GGB iko à l'instant où je parle. J'espère bien que tutakuwa na comité de parents. Vraiment wana pewe sifa, tuko hapa tuko napiganisha kazi ya Mungu. Tunaomba vraiment ba jeune mbalimbali bakui ungani nasi kutumike ile kazi ya Bwana kwa nafsi à travers nyimbo, à travers évangélisation, même comportement yetu ni mahubiri kwa watu, mais aussi kazi kwa nguvu. C'est vrai que kazi kwa nguvu inalomba masoutien mbalimbali, batu wa msaada mbalimbali tapenda kukusaidia financièrement, moralement, même dans le plan spirituel, watusaidie de façon que kazi ya Mungu iendelee mbele. Shalom wapendwa, tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mimi naitwa kwa jina la Frère Shukuru Delphin. Niko mwanamemba wa groupe GGB, Groupe Gospel Baponami hapa Uvira. Na tuko hapa katika ukumbi wa Mibantu Kalmabenge. Tumekuwa hapa na waparents, wazazi ya watoto wote ambao wanaimba mgrupe Gospel Baponami Uvira. Kama kisi mnaona wako hapa en uniforme. Juste hapa tunataka kuleta unité ou collaboration entre le parent des enfants et les chantres. Na tumeongea mambo mengi sana, tunagusa sana kwa collaboration ya kusoutenir en sur le plan moral, spirituel et sur le plan acoustique. Na ni kitu muhimu sana, tunaomba wengine waimbaji wakuje tusoutenir vision ambayo Mungu amepatia Kordo wetu Papa Didier Ndolombo. Karibu sana. Hiyo vision iko simple et clair, ni kufaciliter waimbaji ma nouveau talent
na mwisho à la fin des comptes c'est gagner des âmes pour Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Okay.